mabunge Oborabu Ben Momanyi ngati ya barai korwase kaunti ya Nyamira banchero ne kiombekyo bachori ne chimbebe IEBC wochia koligie keroge kyo gavana. Ya mano sana. Marita ngoro Ben Momanyi and na mroje to very cleared officially na bandu wa IEBC. Tatu wakira bandu wa IEBC mbuya mano sana. They have been very cooperative. Na tuwatabi Maria, we also undertake to be very cooperative with them paka tuwakore process. Mroche kwa kusema kweli Nyamira iko na shida na mimi nataka kuja hapa na nataka kuhakikishia wafanyikazi ya kwamba nikikuja tutocha kwa kolegasi kuna teamwork unabana bamo. Mangana aliko toko ngaiwa ya bunda sijui nini kuanzia leo ikome. Tukocha tokoregasi munabanta bamo. Onta ito wakishia bakalie gasinga mugotwara freedom na ndimumanya nga Ben noyo moino tokore gasia mo nainwe tariengo chako ko etoko chakogendera ko kwana naba na inchi ba county ya Nyamira na ko batebya nga umwako yoiga ntotagete tonchorerie county yaito asobole merutwaro lire bwabere korwa twanyorete ugatuzi 2013 egera tuchake buya kitoko tebera ngantu n'abantu babwakire se twegenete nga tutware birengererie biya asogo chakira totogorerie mangana ari mutwe bokongo ina bold vision na ende toreta masia maye muna nche na madam Tichi gaiga tora